The one and the only. Sizobona ugogo kaTebugo. Isizukulu esingezwa ukhanda shisa umahambe ebusuku. Yeah, umabhemi happy party. Alright, uvuthile ugogo athi ngwana wathwenya awungisondele. Sesikhona ngihambe ngedwa ngihamba nomqondisi. Bathi izindala zobhili. Bathi chuthe maniki siyobona ukuthi siphuma kanjani. Abasho asimitane noma Grace uzositshela yonke into. Lebitso la ka ke Nthabise Morebodi mo le leng teng le mo 595 zone 3 Millionaires ke na le mo 64 le tleka ngwana setlolo sa ka ke moshimane bitso la hae ke Tebogo Phetolo Montshiwa o na le 16 years ke mo se fihla mona mana sa 16 years but how so hoya che bana ka ba re bo 10 years abaqala santshentshela misebetsi sa hlola sa nkgatlisa ya re bo 12 years ke ngwana tsa mabosiu ke ngwana le ra moghalemela ha mameli o etsa ka mogwa rata ha ya tshwanetse ya sekolong re tla re le sekolong ka ntho robetsa ya sekolong. Number 2 ke motho a tsamaya ditšhomi tse seng shapo batho bana le lona ha ba bona gore ke bana ba le reng ha ba khalemele ke bana ba tella. Number 3 hape ke tekile mona ku utlwa ngwana ka molwara ke elwa ko le ba lwana ba ba shapa a tle mo ntlong a matherera makamra o sankile thipe e kana o sa bile go gate o sa ile hona kolo o lwana ena le hona motho wa gona go mothiba ka re tao Dumelang mama le kae re tene ka re o nna ka lebitso ke Israel Matseke Zulu re tswa re le ko Mojalao channel 157 ngwana wa Tshwenya mina ngumqondisi uJiyane okay mama ka mo ke mang ke Nthabise Morebodi Nthabiseng Morebodi Nthabiseng Montshiwa oh Nthabiseng Montshiwa okay o nkgono wa ngwana re tlileng ka ena ke nkgono ngwana le tlileng ka ena okay o mama pamshimane re tlileng ka ena okay arkenen ko di mataba singamoshi isikhathi size senze lokho sikuzele king buthatha what is the problem ke ngolletse ngwana wa Tshwenya because ke na le setlolo se sa ka e leng Tebogo Montshiwa ke dula le ena mo ntlong ke ngwana e le hore o stoutu ha mamele ha ona ntho ba batlang ho etsa. Number 2 ha ba tlo ya le sekolong o ya sekolong ha batla o tla re le sekolong ka ntho wa tswa o dula lapeng ko bo mama gage ga o le mona ene ona le ditšhomi tse le reng o tsamaya le tsona ha se bashimane ba right a se bashimane ba right ho ha because ke bo buti ba baholo ho yena be le hore ba tsamaya ba etsa dintho tse le reng ha di loka ka montle ke tla tsho jwalo tse di re utlwa ka batho rona ba nentse ba etsang ba lwantsha batho ba etsang nako nga khutla kwatile fela kena mathile montlong ha kena montlong hela Tebogo king o sa fitlang ka thipa le ena wa tswa o lwana pro ke ngwana eno ya studio sa mameleng but ha se le ngwana buang haholo o tla bua le ena ba ntse re ya mama mara hana ntho a tlo etsa o kena bosiu ha tswa sekolong fela tla mona ha fitla dropa dibuka a tsamaye a khutle bosiu bo 10 bo 12 ke ngwana eno a jwalo a sa batla ho etsa nix a dilong a kgathetse fela la mo punish and how do you punish him ha re mo punish nna ke mo punish a tsaba jwang ha re mama ke kopa tšhelete ho ke kopa tšhelete ho kuta mama a ke re ha ke na yona mama ke kopa tšhelete ke re a ke o fe tšhelete ke re because ha wena ha o kene sekolo o stoutu re lekile ho bua le re tloa le tšhomitso tsa mali tsona because le a tsama le masuba ntho ena di worker pipe tsa bona tsena le re kokotela bosuka bo 11 12 re robetse le monna moholo ene e se le ha ke re o khalemela re o tlola re robetse a nyoba a flanke ski
abatlale bashimane bana ba dula mosemotlhopho hostele ba fitlhe ba utswa koloi ba tsamaye ka bona ka matsha ba bona re tlo tswa ke maponisa nako go sotho ba ba tshotse ko ntle ba ba tshwarile gore bana ke bona ba tsemega koloi nako re robetse ba butse mego garage fela go tlo kena motho ka bo 11 12 a re garage mosibutse koloi yona ha iyo ke koloi ya mang ka monna mogolo okay ntate mogolo okay ntate mogolo yena azanga abaya makamautu a re lekile go bua le ena wala a ka se re lwantshe la ka moshapa gore ho tlo wena bohlokwa ke no ke understand le gore le na se le godile le gona se re hodile re sana matlwana go kila re mopaka le time re ra mpaka o re fela gore re wela kwa a re pushe fela so ene na se le ngwana buang o tla nna o tla ya bona ba sa buing ke bona problem ba so itse ha o shebella program ya rona wa bona gore ke bona batho ba ka nthusang ke eng e ithutileng yona kontata gae ke eng ntwentle e ntata gae na yetsa ene ka e ka encourageang gore mfuna ukufana no babam nka e araba ntho e ana tshwanetse a ithutela ka papa gage ke moshore motho le mo haholo na le diphoso a di etsang a jika a itukise o la itukisa ya bantate o tlosisa ha ke bila a tseba gore papa gage o ho se jwang ka bogwana a molela ka teng a ke bile go ke ngwana right because a bone ka rona ka mogo papa gana a hlonipha family o na ka hlonipha hona ka re a re rata haholo ya go zama okuphi uTebogo ke nagala gore tshwantse a re atumele mlande mama ya kusheshe kusebenzeke akusi mistake ukuthi sibe la namhlanje go be le program e re etsang ba ibitsang ngwana wa tshwenya go be le wena mo lefatsheng ngwana o tshwenyang go be le nkgono wa gago o concern ka wena ka maitshwaro a gago le bokamoso ba gago ha re shebile rona what comes into your mind Litlo etsa letlo re kenya discipline ke nna Tebogo Montshiwa ke diploma comedy lens wa bampile ditse ngwana wa tshwenya obvious ba utlwa ka batho ba go strateng ba tla ka ba chela le crazy ba re ka tshwenya ditse yalo a bo letsi antlantle ba like ba mpuela maka fela ba tlontsa ba ntsha le batswadi ba ka do you submit yourself to be disciplined? Why? Because you're guilty. I like that. I like that. Umntwana ozisubmitayo ufana nesikhohlakali esivuma izono ngoba ngeke uthethelelwe ungavumanga izono angithi gogo basutla setlogolo sa gago wa itseba maitshwaro a gae wa o tseba molato wa gae ene wa re tseba le rona wa bona re tlile ka eng so ke a mona ke moshimane o golang o tlo bang monna e se khale a se ngwana monyane o na leng 10 years or 11 years a re buile ngwana so tshwantse re bue lena re tise leleme re bue lena ha re bua le monna mara usasomfana okusalayo asisho ukuthi manje simnika amamendlele sithi uyindoda ngaphansi kwethu thina kithi uyohlala umfana omncane noma sesishonile angeke asikhave ngeminyaka injalo kodwa ngikuthandayo ukuzisubmita kwakhe ukuthi mina ngiyavuma ngizodisciplina namhlanje ngoba ngiphume endleleni abantwana abafana nawe abaphumeleli uyohlulwa umntwana ophuma emkhukhwini ngoba une vision yokuthi ngihalela ukuphila njengoTebogo so
kuthi kithi kungaba ne double story wena awuyiboni leyo nto leyo ngoba iphambi kwakho manje mara the day lo mama lo uNkulunkulu amkhumbula akushiya emhlabeni kula uzobona khona ukuthi ubona ugogo ongafani nabanye abogogo ya relationship ya ka le makrisa ga utlwana hantlantle bo ya rena lo qabana mo ke tsoga late sometimes wa betse ya from namhlanje ngoyenza into right siyazwana satholana ya lento yokuthi wena uhambe la ebusuku kuyizokokota la ngo12 wawungalali la uyekhona wawuhamba bese uyabuya uzokokota futhi kumele bavuke bazovulelana nawe kusho ukuthi wena uyiboss wena la endlini ubaba wena manje phela ndiwe ngikubhekile wena mangikubheka iaction yakho uyahamba uyagalavanta uyabuya bazongivulela abana choice vele ngumntwana mele bavule why are you applying that attitude mone ke le ko tengane re tsuba hable re plome over safe live ile teng wa bona ba re kile flavor gwa duliwa ke tlo kena le attitude ya bona ya dlotse ya ujahelene estradini sikhona isitifiketi sokudlala asi sokothelelana asi uyifuna ukuba iclever uxoxana labantu base hostel awungitshela okay labafana base hostel kwenziwani lenzani abangani ba lenzani ya santu abangani abanjani benzani ndila ngani nami khuluma iqiniso abangani bahle basithanda ukuhlayela ingojeni yabo siyasibhemele habi izinto ezinjalo ya nensanga iyabhemiwa khona lapho ya iyabhemiwa iyaphuzwa khona lapho manje diplomile nimnandi namabhande nina nabo manje usitshele ngale ndaba yamabhandi uthengisa amabhandi wena abokhathaza nabogobamehlo liphe lakhe ibhandi awulande mfana lande kameleni ibhande lakho alright awusitshele ngalo le bhandi ukuthi belenzani ulomngane wakho enyanga umama wakhe enyanga so uphusha ibhizinisi awusitshele lapho ngaloyo mama loyo ukuthi kwenzakalani uthe nawe uzokubopha uzoba invisible uzovenisha wena awukuphula ikhanda akunakuvenisha next na belenzani ibhande mfana khuluma ibhandi lasebenze lokulu ibhandi elokulo protection mawulwa lenze njani sibo macala ba kantle ke nna ke ikentse ngabo vele ke nna ke ikentse ngkhale ke itshele ka tsona wamele ushange ibhandi lokulwa nikanti nina manivuka nifuna impi hayi niyahamba nithi impi osala impi zozela impi mayizini la protect lenzani lo le protecta kanjani la protect ukuthi ungavelela ingozi estradini ungadubuleki ungagwazeki ubasinde bawushaya umuntu lenzani bawushaya umuntu lamdumbisi awufuna ukuthi wena mawushaya umuntu adumbe Tebo so elinye amanye amabhandi ayenzani awusela ngala mabhandi awachaza zonke mfana angazonke wazi leli lakho ha a bua ka dithapo tse se ba di sebedisang ne ke tsogile because a ke tsebe re go dula le ngwane re o sebedisa dithapo go mo ntlong tse ne re ha ba le ko sekolong ba bofana le bo mabanta mona gore tle re ha ba tseba go lwana di ba tshireletse ntho tseo or ha ba shapa motho ka face motho a teng a dombe o understand ke ntho tse ke tsela rutlo tse tse go feta bathi wena esikolweni ne school bag sakho sigcwala ikhemi oshange ikhemi uyileza shange ikhemi uyaloya umthetho wakho angishaya ikhemi usaphi umuntu uyisaphi umuntu esikolweni angihambi nawe esikolweni umuntu ubekaphi kahle hle ufuna uba inyanga yini inkinga yakho awuchaze nje uhlangana naphi nemithi uyibonela ekhaya nayisebenzisa imithi ekhaya abawusebenzisi ufunda apho wena lento hey ya never clear khona izinto angisazenzi lesi awusazenzi le okay awusazenzi
hambe qhoka amateki uqokile asikela angithi asikela uzoya lezo sizozikhuluma after mase siqede ukudlula ku disciplinary act Angifuni isixabane ne? Ya. Khoswena umntwana ongezwe. Umntwana ongezwe ngithi? Yeah. Umntwana ongezwe uyaphanishwa ngithi? Ya. Bona manje. Funa sikhuphukela ama steps. Ya. Ukubona ukhuphana speed la. Yabo. Charles. Zokutshena ngithi yima. Funa ukubona uCharles. Fast uyazazi wena ezake imfundo. Asi, khuphu. Zokutshena ngithi stop. Yes. Ha ne re zama ho mokgalemela ka ho mo shapa le monna moholo but ya no ha re sana matla o sa re hlola a re lahlela kwana Tsala ngiphe crate uyadlala Tebs wena. Wena uyadlala ngithe Tebs. So. Mun mayisha ifuk jam. Asili yenza kayi2. Perfect was. Uzoqala phansi. Frog jam. Yes boy. Hayi into engiyifunayo. Good. Bosawa. Hayi into engiyifunayo. Akuna manje uzakahle manje. Yeah, shawuqina. Joba kade wenza. See, let's go. Let's crate. Yeah, crate amaphisi. Siba. Or ama cold drink. Siya. Any crate. Gym session like nelithata yona ku di-squatting dilo tse yalo yabo ya mara ka vele ka bona na go ya ka like ne tloya ka gore ai ngamane bang sharp yabo ya nda because ke na le nkana o yabo Good. Sisadlala. Siba. Sisadlala kusasekude phambili. Sasekude phambili. 3, let's go. Seduze la sibuya khona. 4, Yeah. 5. 5. Concentrate. like antantle na go ya ka like the way like ke leng ka teng ke tsa nene ba ke tla ke bua ke thule fela ke shebe ke camereng ya ne kuba ya Akafika eJerusalem. Asiye. Mele ukhona ngenkani. Zama sport. Akuna kuthi awukhona. Awukhona kanjani? Sengifuna siqede manje samuku. Kana phezulu. Inyo phezulu ya. Shophe ibhasikili. Hayi tennis. Sa. 1. no ha ne ba mo jimisa ne ke thabile haholo ke bona gore ka nnete ba mo tshwere vela o na jima ene na se bile bona gore o batla le ho lla ke ho jima mara na ne ke thabile ke pelo gore ntho ba itsa ke ntho e right for yena mohlomo e tla mo change a ipelo gore ntho tse ke di tsa ke di etsa O ikutla jwang? ke kutla ke le shaba Eh? ke kutla ke le shaba So o santsane o tlo tsamaya bosiu, o santsane o tlo sokodisa. Tlo sokodisa nkgono le mama gago. Ngikhuluma phela ngifuna inhloko. Sizoqala phansi phela. So ke ngi di-commitment tsa gago from today. O icommita ka go etsang gore o tsamaye ko tseleng e right. ke ngiyabona ukuthi indlela ziyavuleka manje Ya yabona ukuba shy. Akuphatali. Ingane engakhali ifela embelekweni. Umntwana ongakhali. Mayindoda kumele ube nesibindi. Ukhulume futhi ungabi le type le oyiyo. Angiyithandi leyo type mina le. Abantwana aba reserve abafela ngaphakathi. No. It's dangerous ngoba makuzoyenzeka into embi ngawe wena. Ku-easy ukuthi bangazi la ekhaya ngoba umntwana ongakhulumi. Uphi babakho? Wasweleka emhlabeni. Angithi? Washiya ubabakho. Uyamkhumbula? yebo Yini omkhumbula ngayo? hayi smell sakhe nakaringa nami yabo angifake elayinini Uyakufakela nini? So ukuhamba kwakhe ukuhlukumezile. Akuhlukumezanga. yani ngibonda naye kahle kahle Bobonda naye. So umisa leso space akasekho manje akasekho ne? senyazenzela So yazenzela ne?
yazi wena umntwana ohlakaniphile and at the same time umntwana o-dangerous. Double time. I nantle ke feel grand wa like safety lo body le nna ka latella. Mabo ke bophelo. Ayisebenzi kanjani mfana? Must be a man, eh? Yeah. Siyabonga. Thank you. As much enough, Channel 157 mwana wathwina. Siyavana. Siyathemba ukuthi konke sikwenzayo sikwenza kahle. Masingenzi kahle, nisibhalele nisitshela ukuthi asenzi kahle siyabheda kulungile. Sizoyithatha njengoba nisho. Into esifunayo, asizanga la ngobcelebrity, asithoma 20 futhi. Mawafuni uyele. Salute. Danko. Ntho ke la ka tsa mo bophelong ba ngwana ga ke batla gore a change amamele a tshwane le bana ba batho ba bang amamele a kene sekolo a tlole go tsamaya bosiu a tlole ditšhomi tse re mogalemelang tswa thuneng every day gore tloela